Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Hi nyo hain tisa. Ani channel lo norong no jot no lam sogo. Hingke je katal nai tong re rong no hingke te ba khabai khobai lam sogo. Agi ni kasam rong no ba hai nyo hai lam sogo jot no no. Hingke no ran ta bo nugui ni mang khana bo jaga hingke mo location katal nuk khana hospital I mo hospital no. Mo Kim's hospital tangai ang oro thang ke no truk ke sai manai mo hospital ka be lai kotoma like time sanai sineng triprani GB ro khai or department or block sineng nung tabuk tam ni GB ro kono ya da outdoor alada hangkai medicines alada ikwati hanyo mo ni bo oro bo mo hangke a block kono rong nugun mang khana a block hangke a block go hangkai emergency ro asuguta emergency aro hangkai emergency casualty ward 24/7 abo open gang hingke tabu UPD o thangai tongo aung ko bo tam nani UPD outpatient department no tam ni bagai thang ke no saimana ang aro dermatology o thang tongo skin ni bagai kisa naijang nani bagai nongno sawoi ni siwana kai oro ni views rok hingke to belai nai thok gang hi sogoi ka iko oro kisa tam nani ang yang first gate ti phai kabla second gate ti hingke tam nani te traffic go hingke bai himo ga second gate to phang first gate ti phai mandra te kisa ma him kata yang ni hoite second gate ti phai ka hingkai direct B block o sok payo hingka ang tei first gate ti phai ka ba kisa ma him kata to kok gre hingke satung tungjak su kata belai tam ne bagai satung tungjak kangkai jeng to phataro nokhor jaiga sudu duty osi poultry hang to kata phataro nokhor kang kui maya satung ni bagai ta koro phaika ni line bu jaka lewi phaima ni hingkai ba ti phungo phaina tongma ni hi na nai ji ang bo tabu khai buri nai thoksine hima kokta mo botrai rong no mo pimples rong khipsi nai tangai phaika hingke angani agi hair treatment bang oro na haro hingka hair treatment ne bago funuk tei koro hingke na hana de hair transplant ngo oro hingkai apo hingka bini utita operation theater angkai yang oro ta reception bo jai tongu janjanja department janjanja reception tongu na hane borok bang man skin bo ta sake borok bang saimalia tabo hingkai reception no ang ani tam nani kagos tui phaike appointment na haka oro specialist rong ni bagai je timing dijak tongo hingkai kagos na harei line bo sajak oro bo janja department janja part janja doctor hingkai ang hingkai 5 number hapkai yang waiting ko tam nani wait khaite te aina wa ang nukjak tong khana chikon chakai tabo ma habya ko line bo sajak hingkai ko ani mo khang nai ne di thingno saimano tam nani mo mathuya duty ni dara teingo hunoi ke tokuno ekbar tam nani cancel khainai jaka ba chaya diba tangai saiman tong to teini ni skin no nosto khainani ba atei engei tabu wasang doctor ba naijaga na hinai thangmani ta to pimples rong ni bagai hingga tapung ka finally doctor naijaga phaika belai naijaga baka santing ka beleng ka hamung ka hangkai tabu hangka aro ni thangsinai anmo mini blog musung chikon tia hangkai noro jo torona hambayan blog naiman bagai hingkai noro tisa hai nyo hai malai finai jora ka hamnai taksu to channel nayak hangkai kisa nai di subscribe khai di like khai di share khai ta bye bye malai finai tisa hai nyo rok bye